Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Papa Rhulani is still trending, guys. Hey, huma video clips after the video clips. Of course, that can continue a link. Na Salani the producer. Then I'm going to take Mayengani producer. Additionally, tabla le mahungu yo biha ma nga humelela Gagash. Already mi lo ku xona ku yisuke kusuka Papa Rhulani yi kwatele Salani. So kuna another clip, of course, ni nga yi kuma. Video clip yi na nhlamba mi ta ni khomela. This is too much. And look, we didn't know that the videos letiwa kahle Papa Rhulani still yi nga ti defender yi kombisa ku a yo rhumiwa hi vanhu because loko ho va kha yingisela ka background mi nga mi swi twini ku na vanhu lava va kha va vula swo karhi ku yi fike yi vula swo karhi so hi nga vula kahle nyimpi leyi ya Salani Papa Rhulani kahle ku va vanhu va yi nyanyisaka, okay. Papa Rhulani mile fo. Papa Rhulani mile ndzi. Na ngoma leyi a hi ngoma ya wena leyi. I ngoma ya Mpanyasi leyi a wu tshama u chaya beat wena. Ti-beat ta mi hinkwato ti chayiwa ya Mpanyasi a wu tshama u chaya beat wena. I Mpanyasi a chayaka swilo leswiwani hi wena. Se manje se swilo swi jikini a hi yena Salani a chayaka beat. Phela reason yo ni yimisa la video leyi guys I ku kuna clip yo karhi yi nga tshama yi endla yi ri eka Chavisi MC ne laha fike hi twa yi fika yi kombisa ku Mpanyasi a yi n'wi tivi. So since ka Master Team switoko hi tirha ngopfu hi ti-facts loko ti ri kona hi to vekela that section mi twa ku yi te yini loko Chavisi MC a yi vutisa in relation to the same song lera ndlozi ra mina leri yi ngo a ku changi yena Salani twana loyi vongo I Mpanyasi wa vuliwa ka ngoma leyi loko ri ni yingise kahle a nga tlanga nchumu a ni n'wi tivi loyi na mantsama ni n'wi yimbelela vo hemba a nga ku zwa Mpanyasi ka ngoma leyi sorry man nga wrong la emakuwa ntsena la na Salani swa ku na Salani the producer swa va Mpanyasi ni vatino va Mpanyasi me no ni rivalele sorry so swi lo ku confuseni ku leswi ngo Mpanyasi a yi n'wi tivi swa ha ri ku twisisekeni hence I'm saying guys ku message lowu kahle ku va I vanhu lava nga ku n'wi byeleteleni Papa Rhulani swilo leswiwa mi nga kuma ku maybe a yi dakwini Va vuta nyini Salani mali leyi bexela yi kolwisi ka mo wala ku pfunyeta mali ya mina ni nyiki mali ya mina ka tingoma ta mina ndi wa swi twa u chomiya n'wa tibaja u chomiya mina we manghumu ma nyini wa ni twa n'wa tibaja of course I like a stylist mhakwa na mali ya kolotiwa Papa Rhulani mara hayi nyimpi leyi obviously yi tatisiwa hi vanhu ve le handle hayi without a waste of time a hi ngheneni ka mhaka ya Mayengani producer so ka siku namuntlha of course ra the 28th ta February as you can see fika ni scroll ka account ya Mayengani the president loko ni fika ni scroll ni fana kuma ku na post yo karhi yi nga fa yi tsariwa la fika yi vona Mayengani president fika yi tsale ku cerebrals yi ku I hit ya hlavu okay leswi nga fa ku tsala swona la ku vekeliwa munyu nje so mina honestly speaking a nga ri ku twiseni ka nchumu mara loko ni vuya ni ya ka account ya hlavu ni fika na yena ni fika ni kuma ku I fika posta swin'wana as you can see I fika a tsala ku va ku hi nge fambi hi kha hi rila munyu wa vava a ku cerebral so swi vula ku a ni veri I hit ya yena swa ku track ya kona yi fambisana na timhaka ta munyu ku I dlayiwa hi munyu lowu wa xinuna or wa xisati ni tivi mara in most cases I wanuna va ngo I dlayiwa hi munyu mos swi tikomba mina ku ri leswi track ya kona yi fambisaka na swona sweswo obviously we can expect to hear this track eka album ya hlawu ya Easter hi ta hi kha hetela mahungu yo biha swinene ya Gagash the same exact date ni fika ni nghena ka account ya Gagash ni fika ni kuma ku timhaka ti bihini guys timhaka ti bihini I fika tsala ku we hosi loko ku ve I munhu I ni kotile RIP Godi
mina mo ni zonda mina ni twa swi ni hlekisa so fika hi pfula la vheka kuma ku na video clip nga hi vekela la ya nhlampfi ntshava leyi we mukotsoriwanga wa swi tiva hi ta hlula kanjhani hi timbilu leti tshovekeke hi mi tivisa ku hundza emisaveni ka Goldi. Goldi u ta vekiwa endlwini ya yena ya makumu hi Mgqivela. Muveki wa rifu i Mnyamani lowa matihlo yo bumbula ingaku Blanca. sorry guys sorry I hate it